Pričajmo o poslu, događaj koji organizuje Kotrugli alumni klub se nastavlja, a ovog puta nam u goste dolazi Marko Marković. A ko je Marko Marković? Marko ima dugogodišnje iskustvo u međunarodnom okruženju sa snažnim delovanjem u oblastima razvoja digitalne strategije, vođenju transformacije i redefinisanju procesa. Nakon dugog iskustva u konsaltingu sa IT Kearneyom, Marko nastavlja svoj rad u Banca Intesi na poziciji člana borda zadužen za operacije i uspešno vodi broj 1 kompaniju na tržištu. Nakon Intese, Marko nastavlja posao u jednoj od najbrže rastućih i najuspešnijih telekomunikacionih operatera SBB-a, članice United grupe, na poziciji člana borda zadužen za operacije. Ja sam Marko Marković, konsultant, preduzetnik i menadžer. Završio sam Kotrugli školu 2010. godine u prvoj generaciji u Beogradu, a jedan sam od osnivača Kotrugli alumni kluba. S vama ću 6. februara pričati o organizaciji, korporativnom upravljanju i konsaltingu, i to ne iz teorije, nego sa primjerima iz prakse. Pričat ćemo o bankama, o telekomunikacijama, i to iz perspektive strategije i iz perspektive operativnog upravljanja. Na kraju ćemo zajedno probati da rešimo jedan konkretan korporativni problem našeg alumnija, prođemo zajedno kroz konsalting proces i da probamo zajedno da mu rešimo problem kroz jedan specifičan brainstorming. Na kraju, za sve učesnike sledi veliko iznenađenje, gde ćemo napraviti simulaciju pravog biznis case-a na primjeru velike kompanije u Srbiji, u kojoj će Marko napraviti konsalting sesiju na bazi prezentovanog problema i dati predloge kako uspešno uraditi transformaciju pomenute kompanije. Sve u svemu bit će jako uzbudljivo. Dođite 6. februara da saznamo i čujemo nešto novo od čoveka koji je vodio vodeće kompanije u Srbiji i bio zadužen za njihovu lidersku poziciju. Dođite 6. februara da pričamo o poslu. Hvala Srbiji na pozivu. Unapred se radujem dobrom druženju u školi, iako ćemo pričati o poslu.